Intela swadim Karbi Anglong along lima mate khasia tumalong le ba chumang tumalong le lo polote lake Karbi Anglong along le aku ko koring khang pulo so dim men aku ko ede lake Karbi rucho ke do dim lo prang ke thongnok bela mar jilong odi chumang tumen ke sidan pote ko bipolonte chumang tumen ke sidan pote la border a dungsi la so dim dolo chiniteng tenon bang ke la so dim ke chumang thu hela Meghalaya na thusi halas तुम आरलू सिद्धू को था कार्बी रिचो के 2 दिन के हाथ तुम चेराई दर लोन की कोती नेकलेर जो नहीं था सी तुम कार्बी अंगलोंग अफ्रांग फ्रा सीएम तुमने के चौक से दो ऐसे नॉन के 2 सीएम था ये तुम कार्बी पेन खासी तुम के चिदान के भोंगला असम पेन मेघालय बॉर्डर लाम पेन अर्जिंग पिलो पिनी पेन कर लो बट तुम ही था अराउंड 400 खासी तुम इंक्लूडिंग खासी स्टूडेंट एसोसिएशन सादा सोसाइटी तो खासिया तुम वांग पाकमान सैंडलवुड पु माने थेंपी के नि तुम Karbi Anglong autonomous district के हिंपन की एपन तापत पु Karbi Anglong होय न थु इनके लपेनगा पुलसो अ बॉर्डर लो असम मेघालय बॉर्डर लो है लद्दाख पत्तुमी दा अलार्म थे दुलो पत्तुमी दा पुलिस दा मन एकदम फायरिंग टीयर गैस लाइट आपनन कोक लो अराउंड 5 to 10 टीयर गैस आपनन कोक खासिया खासी तुम्फान पु इनके वांग मानन फुर लापु नि तुम सैंडलवुड बागान हदाक सेमार बम की है इनके गची पुपुला नि तुम लोंग ले नि तुम Meghalaya long lebu inke kalang ma hawek se Meghalaya long le mara solam tarang than pulo so podcast long la pen solution go pilo inke ko pilo kaching wai tang ba kaching sai tang tong alam nang than po inke lango non khasi student association tum ki pu lage ni tuma dim ni tuma long ri ni tuma Meghalaya long le pusipu inke ni tum Karbi Anglong tum bang ni tum Karbi Anglong long le pusi haladak Karbi Anglong autonomous council hin pen hadak bagan e dam sandalwood ke dam bagan tepi lo ki e ini talen tuma dim ni tuma longri di tuma longli di tuma sama longli pusi hada ki edam inke la solam even deputy commissioner of pine Jaintia Hills halat abhinav pu alangli ta confirm lo la Karbi Anglong autonomous district in bensi ki pon pu inke to wag man phute kang lap amar Karbi tum da dun pak lo Karbi rat tum da dun man ki phlung nun hajar inke police to man inform lo man kachi mane da kache bhong la hai di कच्चे चौक कच्चे भोंग पिनी पेन कर लो मेघालय पेन असम बॉर्डर डिस्प्यूट है पिनी पेन कर लो एकदम हिस्ट्री जो से लांगडम पुलोते इनके डिस्टर्ब एरिया ओंग पिक नितुम जो से लांगडम पुलोते लांगो इनके पिनी तुम की पुई खासी स्टूडेंट एसोसिएशन तुमको पिलो पुचिनी माला स्टूडेंट एसोसिएशन लीडर तुम की पु मेघालय गवर्नमेंट जो से सॉल्व उन ए पुते नितुम में थांग चे सॉल्व जी इनके नितुम चे दान जी नितुम लोंग ले चे लोंग फा नितुम असम में चे दानी पुसिपु इनके Karbi Anglong तुम Karbi Anglong सॉर्ट तुम बा असम सॉर्ट तुम Karbi Anglong असम और लुसिदो मत सु डिस्ट्रिक्ट गली में ऐसी Karbi Anglong मुनि तुम बा Karbi Anglong सॉर्ट तुम वायलेट डेट पु माने रूल्स है 2023 इनका निसी एग्रीमेंट जी तोक दो खासी स्टूडेंट एसोसिएशन पे ला Karbi Anglong लथु है हला सो बॉर्डर कचे भोंग बॉर्डर डिस्प्यूट रा पुथा मसी वायलेट डेट पु माने क्रॉकरेट असोजनी से तो वांग पाक मा फुर देकांग लापु वांग पाक मा 400 अराउंड 400 जन बांग दो थके बांग अमा firing na kurinan kok la phide pangsam phan to disperse the crowd crowd phan bine phan di amat lango non an solution pilo bolte solution e lango la Meghalaya sarkar pen Assam government chingki pen pangsam lo bote la hello pinilo solution no inke tapat pu bangke la pu Assam along son pa area na thude inke la pen gap pu bangke Meghalaya na thu Meghalaya Jaintia Hills asupuri Jaintia Hills district है Jaintia district बोलते Karbi Anglong border है दूँग लो लांगो total 22 districts दो मेघालय लो इनके Jaintia Hills is one of the district इनके निता दाम लो लांगमी वो दिन तो दो मेघालय लो हला Jaintia Hills district न थु है अपना मत खासी तुम दो कि Jaintia तुम तो दो हला है मत लसोन सी चेभोंग वेयर लो पिनी पेन कर लो अर्जिंग पिक लो इनके नॉन अन ला चिपांग साम्पान है दी माने लसो border इतुम ahoy एकदम ची समार पमे नंग जार नंग पूरा सो अबु था चिंगवाई लो चीफ मिनिस्टर लेवल चिंगवाई नो अन लांगडम पुलोते 32 टाइम्स लो 32 लेवल्स ऑफ टॉक्स मीटिंग पात दोतांग अफ्रांग तरुण गुगोई सरकार हुट पुनय बा पिने सर्वनंद सरकार हुट पुनय इंगेल नॉन हिमंत सरकार हुट पुनय माने लासन के चिंकी चे थान चिंगवाई बम के दिया दिंग पिलो द नॉन अंता लासो अ प्रॉब्लम Karbi Anglong pen Meghalaya border alam nanta not yet solved nanta solve un elang not able to solve ko people inke langoy
Kisol pan bori olo la Chief Minister Himanta Biswa Sarma alangli wanga rapira sarkar wanga rapi 2022 aningkan ta Meghalaya contract sangma pen Himanta Biswa Sarma latum memorandum of understanding pe MOU che sign no pini nitum che pang samang che bhong ne son che bhong wero te rat tum thira ji pu Meghalaya hin pu noi ba tum Karbi Anglong asai na thu pusta thira po problem do hi pu amat Delhi long Home Minister Amit Shah long dal tum dam lo contract sangma pen Assam Chief Minister Meghalaya Chief Minister contract sangma bhaini dam lo hadak dam pen agreement ji sign no inke 34 lango ine Kesol pan bori lo lango nonjong si langdam bote Assam pen Meghalaya a border hedi pini pen la dispute kali inke long crane aso problem do mane border problem do ma 12 places adim long border problem do konan nalo do plote ala tarang than po lang border problem ong pi gen yang than nam bote list do sita Kesol pan dam lo Kesol pan bor ilo ama 22 ningkan 2022 ningkan hada chingki dam lo ji sat than nam lo inke 34 kilometers a distance bang first Kesol pan bor ilo inke apit government of India hin penta Kesol pan bor ilo inke 18 kilometer la pu pini tumna thuta long la Assam ta long le long lo inke 18 kilometer Meghalaya na thuta long lo inke la so dim non ta dolang aru out of 12 long throk dim bang ke solve elo non de inge naru long throk dim dolang solve bul e kubi pilo bolte block 1 block 2 pudo inke la pen lang pina thudo inke la pu piling kata lagam ekdom pini na thulo de la Guwahati dung lo pu la pu ahin bang piling kata pulo inke Desmoria Nongwa Khanduli pu chini lo mine West Karbi Anglong sortu me la pu kosal ba hamren pen Meghalaya border dung ha pu Khanduli ahin ta aso border a problem do inke hala dak mane isi state border do border ta different types of borders do the international border do non India Pakistan hala mane pilo boke international border pini kosal lo point ke district border do state border do lason border types do sita border awe mane pini wall thawa ba pini pillar ki e thawa ba lason thang da pang thega dim no anta avelang ke lahai dim out of 12 long trok bang solve lo ke non long trok do lang ke lango ko an lo non ke solve selang do lang 850 kilometers a distance adi square kilometers a distance Assam pen Meghalaya a border non anta solve un elang inke lango history yong sin to ba sab so langdam pro thedi pini pen kali lo so border dispute Assam pen Meghalaya since 1972 ninkan pen lo kubi polo 1972 pulote la so prang kubi polo kalidet pulote 1972 aprang ke Meghalaya ke Assam part of Assam inke Assam capital hai non Dispur mati di Guwahati Dispur mati aprang ke Shillong inke aprang ke Meghalaya pen Assam ke isiwet inke aphi 1972 ninkan si Meghalaya carved out of Assam Meghalaya become a separate state inke hala sohut pen inke langwa ingram pu mating te inglong la hai doping mati ekdom inglong la hang se mati inke ekdom langroi inglong la son man hala sut pen men tong silo solve town ide lo inke hala sut chingwai with that watching sai se da join non anta phonang wer non clash do wer non dispute do wer che bhong wer che dan wer son firing hai ta do lo arjulong no mene pujere ken ning sat na su da kan 2023 ning kan bodi la so ta da firing jat munit ki thi da dolon amar hala sohut solve se dera join he la so join non anta non ituma generation da so hormu dam bom pojong se non solve se pa non solve un edat plote amar hala so bank ke 1972 ning kan Meghalaya ka prek separate state man no amar ke manhood men tong se lo lang akimi state man no plote administration lam office lam do mane do pik mati ka prek kam hai amar hala so border lam bang pan priority pu eda join he ajok non anta ditum kisung phonang wer gela tai si reason lo amat hala sohut ke lan su se de 2700 square kilometer along le a disputed area do sut okay non pejo pen solve phan bor ibom lo solve bom lo ke non long truck do lang non tala solve serak rak na po ke chu het 23rd of May ta chingkilo la contract sangma Meghalaya Chief Minister pen Himanta Biswa Sarma Assam Chief Minister ke ekdom recently jong si border alam meeting pang samphan la ki sol phan pa do pulote 2nd of June da koina dhara pu Guwahati Khanapara long
dak la tum chingwai lo ching sai lo amat both side bena agree lo hai lapu chief minister te chikroi lo lapu bena chikroi lo amat join isi nitum la son claim na ke Guwahati da flat dukok ti lapu Meghalaya pen Guwahati ke ekdom Khanapara ke border dak mat ke Inglong pen lang sun lapo Guwahati long lang wang lapo flat dukok ti si la so hormu solve nahi ke Jurabat Meghalaya pen ini border lo Silong ba Meghalaya Silong dami pulo Jurabat pen sidam ni ke dak ta ekdom flat ti mal support problem do lo non Meghalaya tum da problem do tum Assam tum da problem do pon tum solam so hormu solve nahi pu amat okay chok lo join isi join agreement tum che tok lo ba dolo hai machipu isi nitum la son claim ante as a symbol of Meghalaya and Assam friendship nitum kulsi multi purpose dam nitum semarna for irrigation inke electricity generate phan mane la current hai no nitum current ko son long long hai electricity ke dam pensi lang pensi semar mar kali mara sila son isi dam semar dana Assam pen Meghalaya border dung inke Ladakh pen nitum tourism irrigation phan mane kheti city phan ta lang pini supply un po lapen kusan po tourism mane ki juidam da munit ki juidam adim lason phani tum selama inke lapu benda wang po munit Meghalaya tum ta Assam tum ta wang po inke lason kulsip multi purpose dam le semar na po chekro lo de inke ante what about the boundary ke lapu non ke salami po ke lapu Guwahati bente bok hoy hin systemari po thema asap so lapu priority picture bank ke chief minister Assam Guwahati se do masap so priority la punat ban ki piong chat sta hapu ni tum Karbi Anglong tu khanduli na tu hapu langpi na tu hapu area bang ante people onte pinne dare priority pipe der la pen pu jeriken ding side na tu block 1 block 2 pu hapu ta area do gelason disputed area long bang pan priority pu edet pi puson no nan ki choket pobon inke amat la so ni singkilo je thano jallo agreement pa dolo amat ta chok lo nitum kulsi dam pa done multi project hydro project dam semar na inke hin pen je kroilo amat ki pu antela border je semar na nitum border semar phan Inglong ar lok ekdom habit forest gopik mati gali amat nitum methang un epo nitum isi North Eastern Space Application Center puisi organization do latum phan nitum laso let's interest this mane latum phan kam pa claim mang inke high resolution satellite imaging survey pa kuri na pu mane asola machine dali pang thanang ni podi mane satellite survey plote mane ang song pen hai mane lang po border ko pusi dui ma inke non pu pundam ra dun siksa ko imate ekdom har long pan cheng lok eng dom pen Inglong ar lok la sonong border ki pundam siksa pi le sang song ma satellite pen silatum border si semar po map semar po inke Assam government phanta inke Meghalaya government phanta people la son la anen ang tum long po Meghalaya sor tum long po inke lan bangke Assam government tum long po pula so hormone atum pasamit phansi request to so organization phan inke including Indian Institute of Technology IIT amuni tum phanta pahad dun toilo inke non August achek lo labangke labangso pini border la imaging survey la so pu thak bang pini pu pujalo kuson lopo border semar po inke Ladakh pini kuson lopo irek dam po irek mane wall hai hai adak selam dam po ba cement apini pusita road pini pensita selam dam po mane border semar nak pusi non kaching ki je than lo de pini August achik lo so report pasamit phan order pl inke non solve bon pusi ma thalo amat ta langoy laso a border lam hedi pini pen galo ekdom aninkan dop pi hanjalo kaji bong lai te dop pi lo inke nitum Karbi Anglong hin bangke Assam along lelong pusita priority pan piu e hadak det kali lapu Guwahati adung la piling kata pulong da problem do de dak piling kata ekdom city ar lo marlo Guwahati city adung matlo dak kuson lo posista dung mat dak ta problem do ke la dak ta solve un elang non ke solve pan bor ibom entela sodim Karbi Anglong along lima mate khasia tum along le ba chumang tum along le lo polote lake Karbi Anglong along le la sodim long aprang la sodim men ka preg aprang gade aprang medieval period hud hai जैसे medieval period plote 13 to 16th century lom thongnok bela mar jilong no hala sot Karbi richo do koring khang pu hala sonon hala plantation hala ki edam ba chomang tum nang phurla padim he hala disputed area hala so dim long si Karbi richo akko ko ke do dim lo clear lo akko ko koring khang pu lo so dim men akko ko de
lage karbi rucho ke do dim lo phrang ge thongnok be lam ar jilong odi thongnok be ekdom tang o la so lam tum pore long long di asi medial period thun medial age hut phrang phrang akuku thongnok be da hala so dim sig du hala so dim long inge thongnok be chumang tumen chidan lam tar jilong lobu chumang tumen ke chidan pote go bipolonte chumang tumen ke chidan pote la border a dungsi la so dim dulu ge border lam ben si hala sota most probably ke ching pene lam do kok lo la so joni si la tum ke chidan dan lo hai long le a hoi lam la hai ke tok buk long ave he sita most probably la so joini bu chumang pen la thongnok be chidan ta la so joini bu khat chumang tumen si chidan mati ge chumang pen thongnok be chidan polte helop pi ga dim non difu pen thongnok be dang chidan phane bang bi bon ne teng de ge la tha sodim koring khang pu sodim men a phang ne chini teng the de ani tum chini ma jong si chini pote tok rang than tha ma si la sodim ke karbi along le mat karbi long ri mat lo la ke engge asam along le mat lo aku ko benen tum lang ram pusita engge langoi aro sonlam engge non la dak plantation council hin pensi plantation pa kuri pon pu engge ako sonlam ne garjilong tuliram ronghang nitum tuliram ronghang sarlang ta tangka pidun thani mithang pocket pen dani la dak plantation pa kuri phan la sodim long tangka pidun pu sida la son ke jokchi jongsi alang lia methang pocket pen ke pidun ne alang private pula son pote alang ke namadim nang po private dim long pote alang methang tangka pidun uni sida la ke council pen pulote work order doni ba bill hai doni di ense koma phansi pa etoima कुपिया डिपार्टमेंट तुमसी के दाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मा मते हॉर्टिकल्चर कुपिया डिपार्टमेंट नो के दाम के लादा ठेंग पिथेंग प्रांग लाहाय आं टोन डिटेल्स दुनी के पॉकेट पेने मेथांग टांग का पेने पिदुन ने हाला मेथांग टांग का पेसे पिदुन पुरोते कोना टांग का पेनो पिदुन के लता दिस इज आल्सो बिग क्वेश्चन कलिमा क्वेश्चन मार्क थिउ इनके लागे काउंसिल दिम अलोंग लिलोंग के मेथांग टांग का पॉकेट पेन के पिदुन के लासन के लीगल काली ने चिनी देंगते इनके वर्क ऑर्डर पेन चेंग लोग आं टोन a details dolabi ko ma se pa ima ba ko an si budget ma ko an budget pa se ko an thing pi thing prang si ki ima ke metang council pen si e pulo te 1 lakh 2 lakh thawa lakh si lakh ni ki e thing pi thing prang dam ang ton details do nei ma tigali ma enki ya tender notice ta do wek ni ko ma phan se pa claim mala so kam yong si la hai yong si legal lang ton bote la dak ta si appoint do dak ta di enke definitely Karbi Anglong along le wek lo along le ke lage ekdom sure lo hai ni इतुम अदक सीएम फाले खाइनो पुदाम फाले पुदाम बली लाग एकदम इतुम लीगल पे जोंसी इतुम लांगदाम पुलुते टेंडर दुई वर्क ऑर्डर पेन चेंग लॉक कोमा डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो फान तो पे इदाम मा कोसोनिंग कान लो पे को अंता थेंग पि थेंग फ्रांग रोंग कान लो पे इदाम आंग टोन डिटेल्स दोनी पिनि हिन फानता हिन पेंता काउंसिल हिन पेंता जोंसी काउंसिल सी के इदाम पुलते के काउंसिल सी के पाई ए पोसोदिम एंके नो डाउट ला सोलोंग लेके इतुम लोंग रिके इतुम लोंग ले मत लो इतुम Karbi Anglong along le matlo akuku richo huta hala sud ke pini avider muti pata long le pata sema lahai a system avider joini bahala sud boundary hai itum Karbi richo ta sabso pudam bolte ke chok che dolo di hala so chok che joni se non da phunang ver hala so jong se alang ekdom alang force logai mara da boundary lahai chumang pen aprang che bhong ver ke la so che bhong hur boundary se mar der ni polo hala so jo se mar puson te non piniar ni tum lahai phunang ni polo ge chum hala so ajing pikhang jang lam lo ke galima poring khang pu hala da ke Karbi Anglong capital la Karbi ri chu ke do dim koring khang pu aso dim men dei aku ko men ke engke la so dim ke non ni Karjulong ni ke chini teng te non bang ke la so dim ke chumang na thu hela Meghalaya na thu si hala tum ar lu si du ko tho Karbi ri chu ke do dim ke ha tum cherai der lo non ke engke aprang a CM tumta priority pipe der lo ha Anglong an pu po la di food po engke hala ya to ti ke lang de timati nekler joni dai sin tum Karbi Anglong aprang CM tum ke chok che do se non ke do CM ta focus ni सबसे priority pini tum long le penang ali di pon lap lo Meghalaya tum Assam long le Meghalaya tu dam lap lo engke hai richo ke do dim ni tum history do jat do kalima proof ulai no jat noi mati la hai pen jong si claim i prote solve bi pusan solve uni polo non an aprang pen matha la hai priority pi puson te ni tum solve un et polo so dim engke non ke la so tum richo do dim ta non ke ha chumang det long chumang det pusi punang podi pini nok si dam ju lo ke Meghalaya lo si do ko ha lo an si do ko tha non ke la so teng polo ni tum hala hai long ni ta che long ni ke kalima ni tum Assam ar andar si bang nang polo hai long ni ta
lasi lahai lam ulai ni lahai lam jong si kaching ki ho dala Himanta Biswa Sharma chief Assam chief minister ba Meghalaya chief minister atum phan lahai history pen lahai evidence lahai pang klang lute lahai hor muni tum chelong ji hadak muni tum chi bhong dam re chok dam re chi thu dam ret plute kitia ra solve ni lahai ke solve bolte chief minister level no chingki bom lo la tum pen chingki nei patlang na po tum tuliram apini sartagali ma ene dun ret Himanta lo dun lahai jong si je claim ek the methang advantage phan bolte ko piel le lo methang long le at least bhai ni methang arling tumhana se sep ni mati ka prek leklem kle busta methang long lian se sep ni gali ma lahai evidence lahai paklang kalek no he kupiga no lahai claim leader automas Karbi Anglong automas district apini council hin pen lahai claim ni polo lahai claim busonte nonan ge lahai long problem ta wi polo ni tuma long le lahai Karbi richo lahai dim ni long la bi polo non ha lo kona ne se dukong lo bang chirai lap lu lahai priority bi pe da joni lo non ta palong ulang non ta ke sol phan bori bom no Assam government hin pen ta lapan Meghalaya government hin ta sita lapan solution isi bangke lahai evidence la paklang unang puri nitum richo ke do dim jura son lahai claim pulo ta kitia solve bun elo so adim so kachi bhong Karbi Anglong pen Meghalaya so dispute lam ke kalima mate ni khainu ning jider ma chok jider ma ke hala dakta non bangathom magistrate tum phan hadak deploy lo mane la pasol phan he ke non high alert long sidulo mane pachi bhong bachar bolong le phane pang sam hanji bori bom lo sitala son bolte mantu an lo ke police tum ta kwan se ton ver po muan non jong si solve se bolte mon tra su problem do ver po mati gali malasi solve vek nang polo solam mang ke solve serak nang po ke priority sab so pi bhan se bor ini polo ke news long ta klang oi da tike ni tumpu khanduli lam ba la pu ni tum Karbi Anglong lam polo te pan paklang ar re ti paklang se kom chari ti ke ha ar lo an po media tum da dam bangta kom po ke national by state level media tumle dam de plote alam ingdak di ba alam pan spread oi dati ba reach kom dati muni tum chini dati ba ake the a level long muni tum chini kom reti lasi media can play a greater role in this aspect in this so regard long you see langdam plote sita hala so level pe nonanta ladak reporting jat ta vi joini pen ta highlight un idelo mane so concentrate focus long one un idet so joni tai silo masi asap so neglect hoila khanduli thaw ngela pu he arlu anmati khanduli ngela pu son lobo langpi thaw langela pu lahai dim hedi amat lahai or mu ki solve kenang solo jong si solve se pu ta son che bhongchar bu bom pulute siksa ko phamon ta ba nitum ta none da Karbi non ne ki ju dampan dam u ke man tu ne hapu dam hut kona sorlo pu nar juder pu ne Karbi Anglong sor pu te mani phanda nang pathi lo thai mine la ku pini khasi tum gali ma purek themati lahailam kelasi isi ining kang bala son chelang selet dokoklo amar solution pilo plote solution ma gelang oi non ko anlo dolang 885 square kilometers dim non anta solve un elang unresolved solve un elang ke solve phan je bori bom la he amat pasol serak rai pulte ko pilo claim nang po pasol serak rai pulte Karbi Anglong autobus council hin ben request pi serak nang po ba chudlot nang po Assam chief minister phanta inke lapu Meghalaya chief minister phanta application ma chenglok jat tame hang ton lahai pen phone call pen phone lahai pen chud nang po mane call them that ba julem that nang po mane tanglu ma chingkilu ma jarlu ma solve serak ni sar son pu itum CM Tuliram alang lita jo asap so ene da Himanta pen chelang o Himanta Biswa Sharma pen gali mala sila so hut hailam jo si ulai ver lo pulote ke solve chacher bakal de piele lo Himanta Biswa Sharma na ni bang dun ver jat ver la hai jong si methang longri methang Karbi Anglong long le jong si bang Meghalaya sortum bang khasi tum na khasiat tum na pon pila puti ko piele lo si jong si la chief minister long alang li chelang dun la an chelang dun ke la hai advantage en thekna pu mati gali ma lasi lahai ta claim nang po ke home minister government of India phanta already ne MOU lahai ke sign dang dilo memorandum of understanding sita hai chudlo dang po jong si chudlo lo pulote alam ulai ver lo pulote pinpur ver ulai ver lo pulote solve un po this is the only solution jong si la son claim lo pulote solve un po kali bolte siksak pi puno ni tum huta che bhong ver po ni tum thilo ra pa ni sumar ha mo generation thadi la si long le phelang ba lahai hormu ke ekdom sensitive o lahai hormu he la si
apor do hut lahai or mu ke dis solve lap si me border cha rupe non courting jirtum son du dumati non nitum practical life long lang dam busta family relatives tum ba te bokterai muni tum pen longly philangalam pen ke bhong du big ping ke non Nagaland pen da non son nak Assam ase Assam ang tonedi Nagaland pen da border che pho Meghalaya pen che pho son ka prek dim pen che pho mai di am international border even Bangladesh pen che pho man a hoi lam problem do lahai hormu he di sab so politician tum chief minister level tum jong se sab so priority pi pulo the di lahai solve onji kali pulo te di problem lahai mon ta dueri la se non solve serak rang nang po enke tum tuliram sar da sab so bor ichet pen sab so indoi dun bom himonto phani chudun lot ban alam ulai ver lo pulo te ene ta chelang ver ni puson he dun ver mati da so hut lahai lam ulai le pude pial le lo ki dun thakali ma si high advantage enun thekni na sila high claim lo polote solve unpo kalima mate ni ki puchok chima mate ko pini ka prek solution dolang manang litum ni fan comment ong tong thanda me de ne teng de solutions ke lahe lo ene chingki bom lo ke asap sing do dun chalo te solve serra po ba the government of India hin asap so ni tum request am lo polote na solve people so these are the only options ne teng de lahe chalo options ki solve fan in order to solve this Meghalaya and Assam border dispute. So ningji bomte der bom pudi ne ta ningji olo ama ne ma thala batimi lason che bhongchar bupo la so pora sab so selam ning bon pa masi selam lo na sab so na than phrui lo dei so che tong nang next video long okay yes ne channel long akimi lang Karbi content long akimi lang pulote subscribe ke lang pulote subscribe no YouTube long ta subscribe iglo pulote nang nitum laan su se videos long po Karbi long update punoi Assam long punoi ba Northeast India punoi India ba international jado hinta ne videos kawar la phansi bori selam phansi bori na pa bujai phansi bori nang lang wer ba tumeng chini po he ege Facebook long ta Karbi content pudo halakta theglong lo pulo te ba tak langra follow no halakta ne videos upload dot asi subscribe lo follow lo pulo te pirthelam chini po angton updates long po ni long nil nihin pen ingini ke than angton details pen ke than phansi bori la si ningje bomte der bom podi la si follow non subscribe non che tong nang next video long ni penam interesting video wan thui la si lang bom keep following Karbi content so see you thank you Kardom